Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertepatan dengan tanggal 7 November 2020. Kerukunan keluarga Bakumpai Pusat bertempat di kantor pusat KKB Komplek HKSN Kota Banjarmasin menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan perwujudan daripada rasa cinta kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, KKB bertekad untuk menampilkan, memasyarakatkan akhlakul karimah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fahmi Amrusi, Rumah Banjar, melaporkan.